Ndagusuhuje wowe ukunda kudukurikira umunsi ku wundi, ngiye kukuzanira agashwagiro nkuye hano i Matwari hafi na Zindiro, hafi na Kimironko, aho ushobora kuva Kimironko ukoresheje kuri moto amafaranga 500 cyangwa 700 ngereranyije kuko ni hafi ya Kimironko. Ubwo Kimironko ni iriya muri kubona hejuru, ni ahantu hafite viyu nziza. Ngiye kukuzanira amazu ari ahantu heza kandi nanone aguze make, miliyoni 16, ariko ushobora kuza ukanegosiya. Urabona ko ni muri karitsiye nziza nk'uko uri kubibona. Ubwo nigiye hejuru gatoya wabona ko ari ahantu heza cyane, niho haha uri kubona, ngira ngo uri kubona uko hameze, uko hatuwe. Ni ahantu heza cyane ushobora gushora amafaranga bikagenda neza. Ngira ngo murabona ko ari karitsiye y'umujyi, ni ahantu hakisesinga umuhanda. Ngira ngo muri kubona ko bari kuhazamura amataje. Uraza ugura iki kibanza gifite 15 kuri 15. Urumva ko ni ahantu hanini kandi harimo amazu uri buze ugatwara kuri iki giciro. Ni aya ngaya muri kubona turiho, ngira ngo muri kubona ko tuyariho. Ni aya, ntabwo akosoye, ntabwo atunganyije, ariko reka tuyinjiremo imbere murebe uko hameze. Ntabwo wavuga ko ari amafaranga menshi urebye iyi karitsiye turimo. Ushobora kuza ukazamuramo inyubako yawe ushaka. Tubibutsa ko niba ukunze kudukurikira, jya ugerageza urebe videwo wakoze subscribe, kuko utu tumari umuntu agenda acukumbura ahantu hagiye hatandukanye twa makeya muri karitsiye nziza, tuba twagufasha ukaba waturangira mugenzi wawe cyangwa nawe ukaza ukakagura. Murabona ko ni ahantu heza cyane mu gakaritsiye keza. Mu Izindiro ni haraguru, nakubwiye ko Kimironko ari hafi. Reka mpakugeze urebe. Iyi nzu irimo, iyi ngiyi muri kureba nini, ifite ibyumba 2 na salo. Harimo n'iyi ngiyi, harimo na ziriya mwabonye ku muhanda. Nkeka ko muri kubona ko ni ahantu keza, kari ahantu heza. Harimo utu tuzu. Uyu mubyeyi rwose uraza ahaguhera n'aka karimo, ni ako wakwifashisha, ariko nk'umuntu waba ashaka gukora ibintu bisobanutse, yahavugurura akaremamo indi nzu. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.